buru namin iso. Jadi tung aju na buru mate posorope. Jadi nasa lilingon di Jakarta do buru namin. Ngayon tu si na buru bulu di Jakarta. Jadi bulu tu kurang diakka pabahenan do diakka nasi do ba mga juma na buru ate ajuma acara jari parumay mo buru namin ate. Na burjudot ng buru namin. Apalagi rajin do tu margarejo. Jadi doaka marhula-hula. Jadi song ni ma naburu berasa dohonon nami ma song na dua-dua. Aduh hati mainna tuh lompo. Nang sormatua mana boru ku padir pauku. Saat matu namar diri. Saat matu namar. Asa gajangin na bagasin na ay subur. Gajanganin na ay ni bodar. Saya dilihat Tuhan tama na burungku si gajang umur doho si toro pinopar betul asa hau si mertolu mani dolu kurbatua leleng mana burungku mangulu saat matu saur matua asa di solo masa matu potean saat ma pasal saat mahita tu panggabean satu perhorasan alai tok tong mahita di pasu matu Tuhan besok ni ma baik ma musik kami gabi Ino, lihat tuh memang lihat tuh. Ulos bersama ulos nauli si gajah prabuo. Pasah hatok kumatu hoai sila sapon. Pasah hatok kumatu hoai. Doa Tuhan, marhide-hide ulos bersama Akiat nadian hitam jangan horas jangan pengen rumah tua hitam. Anak ini ngagawe lagu, korupsi ngagawe baru itu. Kasihan jual kita dia karena hurang, kacure hina dia karena hurang menggay. Apa sih di mata salisian, taulah holong bagian Tuhan, tarahut maholong bersih holongan, hanya kudur hina tudolong tudoruan. ulus hadiah jadi ba ala ulus hela na mona te jadi kodok konom mudo tu hela do buruta te ban mana sehat ade jadi mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema di penguatan di pestikon terlumu di mai di buruk kuat buruk kudu jumolo do ono kuat bolu au buru masalah ruang ngadi todo ho helak ko jari suami nelak ate ikko perjok kono mudo alana ho takya ho labu ijolokku sebanjiri do terus mangarato ate satu na kuliah ho satu na karejo ho takya ijolokku ho ate jaya dalam suturi si burjuma ho tu helakkon ate ala bolo helakkon burjuron ala utadderon bolo mar musik aur maredde iro jay parwao ni boru ate burjuo bolo lao berangkat siapa gason tubang sembunyi dia maringanan terbaik surat mu tu itokon ate terkirim berita unak saya sisipo sampai martau-tau nate ima sukun sahin na baro sukun kesehatan na baro ima bolo saya na wate boru kote lasen maro hakku apa lebih seperti kion sangia mau boru dum mabun berdini so dum nono te to so ni nang helakku jumpangi itu aku bulu ya deh bagi dua tutuan so ni ma jadi burju nang helakku pe dohor aku saut ate nak pe ko burju do kon amangi nimu apa gabe asing itu jadi ko sama-sama burjuro kuber kamu ala nau dapat jauh sak kamu balik kurasa 5 kilo jadi bodoh harus beri aku terus ate boyo beri ngomong terus ate ima ambo sih dohon aku tuh laku jadi mau lihat mari Tuhan mga rokap kamu omah horwa rokap iboruku ikon rokap gabi ate sa do roy maranak do berboru ate tong ni majo hasana
si donokku mulai tema di Tuhan penting mak. Na manambay naman, manambay sa utik. Manambay, ala, dangi pa sa adaba, upasa, o katagi ang doktor mata di bata. Jadi, manambay sa unima di helaname teh, si mare-mare, dotho inang naburju, bang nabasa perada. Jadi, ya dari dulu, dari kecil pun kau sudah kenal, ya. Bahkan selama di Jakarta sering ketemu. Ada. Jadi ngagudang mado akahata jala-jalo murup akahatan non sanaka opung akan marholong roha. Ya, aku yakin dan percaya dah. Hamu nabi nadomun itu hatta ya. Saya yakin artinya bangun kamu marumah tanggon dengan bagus. Ada. Jadi boloho itu inang buru marpaung ya berjudo tu hula-hulana tu istimewa termobi tu semua tuana. Termobi tu hela di zona teh. Jadi kami yakin dan percaya kalian berdua pasti bisa ya. Tidak ada yang tidak pasti. Pasti bisa. Kalau kalian andalkan Tuhan ya. Jadi Tuhan tahu sendal honomon ya. Jadi boleh kami noaik ya Bapak tua, Bapak Uda ya Namboru, semuanya yang hadir di sini ya. Kami terus terang aja sudah sangat jauh ya. Jauh kan dari Monapasogit datang dari Medan ya. Jadi kami yakin kami yakin akan mendengarkan kabar yang baik ya. Ya jadi postur hakku belum bering helanami zon na burjudo teh. Sonang di burunami teh. Jadi selamat menempuh hidup baru, semoga keluarga kalian diberkati Tuhan. Jadi dohon nami mah tangyang nami tua mata debata, song nadok na tua-tua, dohon nami mah asa giring-giring main na kosta-kosta. Atau mah motong mangiring-iring. Maropa-opa. Asa lomak masih berjuang. Lomak ma sobina bawan. Tu dia behamuna dua mangalaka. Saya tok madapotan akka pangomoan. Matutu. Saya beci mata dua ma panglingkoman sigorok. Amat tare batama silo tua. Horas mahamuna di bawah. Sasa di soluma. Sahabat tukotean ni tigaras. Tohoma ito di rodang di bulan. Saat lelik kamu mangolu. Dabok muak ka rezeki. Sama hamu tu panggabe tu parhorasan. Alay tok mahamu di ramoti Tuhan. Jadi song ni ma. Baik ma amang na. Musik. Tabi. Sonak malele memang, sonak malela. Sonak malele nito. Boleh hojo. Iro mau mangulung siya mang. Ano pa mang? Sorry. Iya. Baik ma, hela robe. Iya, naho bartu si Matia mang. Molate Pak. Jadi di zon. Jadi puji Tuhan di son nuaing rohani mabuan mandar hela mandidok konon. Jadi molo mandar helaon amang si mare-mare boy do bono muno molo lam karejo ya kamu bodo bono muno. Jadi sonari pe amang tu peradatan molo dong ulau di hula-hula muna sonak malela adong di kandis bodo bono muno tu peradatan. Jadi saya diberkati Tuhan ma keluarga muna mengandalkan Tuhan selalu dalam keluarga. Jadi sonari pe kepasahat mau
Mandar hela on tu hamuna kutima. Baik. Irok, sesama. Oke. So ni mak abang baru. Pas sama dok hela. Tu dia mengusai. Jadi siapa Apu Olivia baru Parbun, si Parbun. Roma tu sauna mana kita termasuk. Si Hutauruk. As Christian. Borsinaga. Ini kami Apung Kristi, Apung Kristio. Nomor gacang. Jong. Dar bakuna. Olimpia si Marbun Hutauruk. Amri Kristian, Apung Kristio. Rabat.